kamang baru tahun terus marohat biro Naparduro sidoro nami tuamu pakas doi dah habis ona ni ila tua patama tagomma rimitahi do guguna Masauri huber kami marjojo di partobina di partontongu dina mangado di partuau ni bereon nang dia matong di bulian dari tabai di bata dia kapas basula dia kana barragami di ham jala takas doi hubingolhan di pahe hamu sari-sari ni lain ahinan di baik kamu tu batu napir tu batu namar lapis-lapis turi namar diburi nasanggia datong di pudian di bereon mar lapis-lapis mari hamu na agabeon tibo mari hamu na hasangapon toro pagkapo para muna maran di dia pe hamu na tong maringanan asa dohoro nami ekto soni do kolina tua-tua nasanggia di pudian ni bereon abcara na putani matani area sebutan na putani mula Asi marwani amat tanamat tuani bata tuat katik kinanang ro di pasorak kembali amu aka anak nabisu anak nama alo martai dot boru mayato natakas marroha donga munabe mai sah rori nasaur matua marhitei hubo kami do kerajaan yang guru ima par bue pir dot eme namar dudu asi marwani amat tanamat tuani bata di pujian ni bereong ir bato akatok dimuna dudu ma di hamuna akka panamu akuk ni Ubuat kami dari son ngurus nagajang ngurus toro rabu kita pitanami bayat to kerupan yamat tanamat tuari bata asap takkas kita mesti bata di hamuna gajang barita gabe bilang barita hora itu mesti bata matong di hamuna at kapag darama di diabe di hamuna nga di dirun tarsongoli majolo sa ni hata siap kami huda-huda si majutat atau lupa saat kami na tu hamuna stoha Dokter bilang seragam di pasar motor ini lain avion Isalani dinggat dohami jolo ngajalo tuani ulun kami. Jadi di hamu nama nami permusim nami. Kalau nami mendapat kamu di persarima tuan ni lain namion, kami hula-hula ni lain nami amarona sitawang. Kalau kami sian buat samosir. Mekaning di pasar kami do eme nomor ludu sikak ni harbuepir. Kamang baru hata ina matua nama dong bir poki baul-baul kasaloman bir motor timur salu na kamang baru nami dulu juma akka pangamuan badudu di sakunya kamang baru di bawah kami do songon pariten di kami yang nami kamat na nomor 2 di bata ima ulos nauli ulos nabagag ulos sigat ng rabu asa tungong giat di purin di ulau ton gajang barita gabi gajang barita horas di hamu salu na kamang baru nami badudu yang bertorting namang baru era 2 ma naboi si bata nami jadi tersokan iba di abu Martitihon lain namion mulu kami isan sosor kunar nunggu dua maulus ubok kami jala habiakan nerok rohan nami tu oparan nilai oma sada habu memang aturhon jala sada masakan natu laboro nami babuti masak kami sosor nunggu butima amang boru napor malu kami di horong ni hula-hula muna huber kami hamudisor bodoh honokku malu elus kami Korak takas dumi mangau dina sinurumu namang gokun ala lubuhi masya na musi horong na ala di horong ni siap puran nama opungi natapara bayo isong na Martino dohon korak takas do tua molo pes yang dia dalam ni tangyang sanhami ola tangyang pesanau sanhami horong ni tulang mulai suatu menarik kepadamu suatu menarik song ni masya na suara kabay dongan sali magalu penakin kata pasuali jadi siap kami bah ubuh kami tu sadar jalan netang yang kami tu hamuna bah asa sadaha muna sadapan supasui jalan muna pinopar ribu nawi nagawi tersebut siap kami rumah putar nasian honor mulai deh siap hula-hula ini naiban barong dalam tang yang kami buat kami rusara ulo sakamang baru bahamua ben habiakan na tu takas tu ini suku tafingot tu sorok rapu rodo hatai madokon boleh sekula hula namarhangi dan pora pasat ulus alai akamang buru bolu tumpe eme namar luduit go kami amang buru parbepiri kami yang masa kami asam firma boki bau-bau persalawang firma to di muna lucu-lucunan tangunguan babolo penwang
Situhang do si majuta kerajaan nami siatus di rohan nami. Nalau pasahat tu dalam ditangyang atu kami ada konda ba. Uli jalalas maruhamura jadi bulan nami saluhna. Nama baketik kiri dak kerajaan nami. Elas marwabok kerajaan nami sisara ba pay do hamuno ang disi. Satu perhatian di yang nami mahami. Suatu waktu di mata yang bernamion tambah demang musik nama Bartusi. namin sa kurata milo manong panok kahula-hula namin kamu masuk di kami ko dah soblay.
takkas dohamu hidahami akan iraja dala pau kulina bisu dala natakkas marroha pasat tabudo atau perbueni nani udan una marbunga-bunga do tangan nami maselas rohanami andia mato maritesiani maripagadat kali na dihamuna pasat tabudo kato jabar duhut ima jabar erat di patuau di berenamyo alani rohono nami masongon nani dokoni na dua-dua asa orgos di kota dupu sinapang nawalu para mata panai di parbutua mga didik majapal di badia margalu-galu donang di hutan takas matong kagabinan doon tangamuna di badia sinur at kana pinahamuna di badia pihamatong sa unang marmara di hutarang jadi mahua asa matong di padalana takas mangomo manang partiga-tiga asa tinahungwal mayatong di atas di pinggap pasku basa matong amatan amat dua ribata di purian di berenamion di pasu-pasu mahamuna sa luhug na iya di dia pihamu atong bisigalu pari atong horas mahamuna sa luhug na keluarga na tinarito di berenamion sinugbuti hami raja niya matutu amak na urisa naringgan ba't damang magodak kasatan ilaf parung damang matugodak sitiyo-tiyo ba't damang ma Darong kapit. Tadi kurang perjuru rolok dulu sari matura perbordini lainannya tohoro talporo roha arsidan perdaging ala itu ada nama sakta yosoni manang dia musalu na nasasuton Ya betul lah. kemudian pabuana rohami do akan tulang munak kerajanya mengburu mordu soni penaki huti jual na bilang na tulang mu emena berlucu momos perlu nami tuani mordu gawe perbuat bebe nomueng gawe ida spelo mai makor pasu dai pasu dia musaluna dia mordu gawe tuoni bebe nomu marura mai merdaka mengararaki asa gawe boni dan lubu manang patoni situatai Betul lah. Matutu dala ubutan masuk ke dalam nami si nami na subuhi tarad dumihami daw taruda si hami lain nami nang subul masiyan da gidda tamaruhon nami sa kababahata diya mo sa luna pala lumuhin na diya kabere nami tuhuni lain nami anong bata-bata parjuro diya kabere ko sa luna iso nang bere kismi doa ka kabere niba si puliba Bisa betul lah. ang piga si Lucas sumabor di bunanin na nagwa-tuwa do ang piga na sa lumasaw sinakak ni Rohana ang rohani lekon niya do itokong o pudari usong ko sa limuto na itang grumalan niya ito na di pasu-pasu nito hanin alay imarwa dahil among pasal hoto diri mo na tutuhatay sumulo dia lekon ala nadangadong na manotong dia siya nanong nagkumamulus do sudi alay nagtagamo sa talporo isinan polong siya pagdaging mo alay makapurusan dito tutuhata Kristus doang ulualo labro ng kamatayan ang dia mamarhityong di persitarohan ulo di habat akotay niya anak ulo sorong na tuwa alay ima pangunangina saka mituha manawdinggan sari matuwa pelekton go manawdinggan itu pakituha may dora yo hay paso kini bukit bulan niya korsomi putol ito hatta may asa disikat yun ilo paso-paso na uli pala itu dari nami lepe dia nak sekolah di mana itu ribat itu dulu berpernah tua dilihat di mana rohan dan bisu dia tu nang kawe visitas tarohana pernah itu merasota di pada tua marka betul di mana itu lah asarong dengan na mahfuz perlu mutahina lo mengalami hal pertengah nak bulannya depan partai soalnya mah itu orang nak luar yang mah sah sudah puluh Betul lah. itu hatanya betul tetapan rata maring butai dulu dona dari dulu mereka asa jauh tuh hari tahun itu papi ulono duit kamu ulono buk pasar motor elektron yang bersadung tuh selo ada umat kerajaan dan jadi tupau si mamos papi ulono bisa kulo ulamunahan sang dia tulon nyari
Sebab itu ada yang menginginkan di Parangi. Di pasarian luhur ka dyan yung nang haibason. Sa sundok ko na ito at kulang sebagai di atas panggilingan. Oras ang tulong ng nabarang di nakastod mo man sa panggilingan. Matutulak. Kura dyan ulo pulo, molotov pero sumuni dahil ang tangyang nawi. Pwede tarok kami. Sebab itu ang matulang naro diya sa luna. Betul lah. Jadi, mawastuhan may ipupulang magurang-gurang at sinun. Untuk ko pura-pura. Doon at magurang may, doon at barbera, doon at rohong masawa. So, sonima nang yaka, pinopareho sa luna na puro namin, nagabi. Malunga gabi piyon. Lain namin yun, ang di pangirohan namin at iparin ko. Isa luna pisun pinoposo, pinopramo. Ayan dia, nagabi na matua, so gabi ang manaposo. Matutulak. So, nung ako ni Ata-Batatay, terkait yang minum na terkait yang sopo gabi na matua, so gabi manaposo. Begitu lang man ang ragam niya ka, pasamo tadi ang saluna, asal ko dala namin ro, masaya. Isang songonima nang dia kapadala-dalan. Karena mo dituwa man na sila mula ang pumarbuniaga, ilatuwa makadala ni Pangumuan na tama. Wala ka nung matuwa sa mga baro na nyoda. Kasi ron na maamang mo. Sa siyon na bihani. Nakulak ka mo nga siyon na. Na baro na meron kupigwa na eh. Karena mo dituwa man na sila, sabi dituwa ma. Hindi ang matutong ka sa iyo. Ito na ito ka, tiro-pikiran. Sampai arong dalam namin mo siya dalam maswal, arong mas geriya nga doon na po kami. Manangga kalay ko na po sa beba. Katong buray kami, hari na doon na si Marcel Joshua kamu. Ilulan ni Arape, ilupangiraw namin, isa doon na pinapaunay bagtong. Asa sa mga doktor ni na may tuma, sinuwa karyara partikon ni Huta. Pajak kita tidak doon na perlinggongan na Joshua. Huta pina una na nawasana mauro por una martura iluta na siya marmara di pangarap tope totong man siya di magula Matutulak. asa huju mana pagod durante kuyan tutulia be mga lakas sa sudon asi baru batay si juru mana bota person Matutulak. ni maraga ni lo por mo tuwi be hada sa kami adong sa sukko be hanu ala rong bodalan tanya ngami marhitio kolong kapatu kami ala maloro na tulang martono. Alay siya doon sa rata, kung pakiruhamin namin, ikasulihan ilusan namin. Alay, doon sa tarama ba na terus sila, nasa makatulangin namin. Ima ko patupahan, so nari hula, kaya mo siya tikita mong baru, at kasusit ko biya na cara namin. Dalam gabi. Alalaw, purhat na mami, pasato dalating yung ngayon ito, kabaragilungan namin. Nadamag maso sa plumar mimi.
Jadi asal sipuli hame akan baru. Loro aku tulang dulu bulu ma rohai mada foto kamu. Jadi mulai tema di hamu ulah nami tulang kami selalu nah nunga di pasata mutu kami ulus nagat jangi dalam mumatang yang betul Tuhan tanda besai menjaku mabaran nak patodon nami kaya anak komu asal tu gawin tu horas na kami lasman atau dinami Tuhan tadi batama na mga ramoti so ngoni ma di hamu hula nami selalu nah mulutung kami pejo amit tagon data kerajaan kami katulang na tulang uli jalalas marohamu arong dohatan na batu na wadon dah sudah puluh na sosako balia dah sudah patu-patu hula-hula ape sepatu-patu na susadia menurut sohoni pe dalam lesson panama dapat kamu hula-hula nami ba uli jalalas marohamu kerajaan kami nuai pe para musik nami marohamu nami mendapat hula-hula nami sosok pasang pahami jo hula-hula nami ba uli ada mga musik na partusi. Sogotan di pertuan di Laikon tung masalah rohana manida saramunai asa ulo pemai tu amatan nomor 2 rewata di solo dinaja saluhuna asa tapulan si bagating di atas ni pangiringan hora samuna saluhuna na marangi tung takas beramuna do to timuna masih pangiringan Maduturo takas do di pertuan ni among baru lain amion sedarion tarabul maibana sohotna akan asum sohotan jupanan iluluan dari dado hotak kerajinalahan tuntak kasdo di jalo hamu pasu siya namatan nomor 2 riwata dohotoran niya putai paruwa di basta na somar lau kota ingot tamu di hata dan lupa di tona tuntak kasdo di patu pahamuna las rohani hami saluhuna hami hula-hula muna di partuan ni lain nami di partikianon o partusima dia kabaran ototai inang wadua dola kibana patarotan no ibana tu inganan parsato kirani de batama matongani hamuna saluhuna toro bari rumah hamuna puparan ni botok kumang ulai itu tanah tua rewata dihuta do di pakaratuan budik kinator kusalo hami do iso sopa torus sondokon no punta nomor 2 rewata marsi torus ma di partuan ni laikon asing rohani di bata lehonot di hamuna sipurna daran lama godang pegang situ lama tua kinamang itu utang pura-pura makaredana pegang lama tua karena tua gohan nabi mai songon hatarin nama tua gajang wai di hotar tumas sai di oro ai di suhur sai tu mari hamuna saluna ana do boru natak kasih gajang ur tutak kasih sitoro pinopar hamuna ana raja bertahi
no baru natakas simuru jabulan Matutu Raja oli Nami. ato mari tuwatan sama solu sama tu batana lelang mau mangolu jala sama takas duga beda Matutu kalau Raja. masalah baik ba kotang pagkuhili ba sa tadi laos baru batu situ Oh, kami. Dito Moraja, ibang kami do dalan tangang namin sa Olo Raja Nami. umatamang baru na mga turhon tudi ang abi ang ako. Siyam manalungo utang siyam matangor. Mau lihat ma, kita na marahan di alani bauto. Boleh sisi pagkataon na tuari. Kaya masyak kami ulus. Kami Raja Nami. Isang lima, ihamu pamoron namin. O para tulus ni Ruhatay, ngarigabing na makatay, amu mamangato hasatan na. Kami tulang. Jangguti. Boruk sara pe sa kami dus dirwata de kawang boru ate. Gabe to Sara na, sa gabe. kami kabang boru kumana mga atur orang ate abang boru. Kami tulang. Udah. Kita sudah hula-hula nak kinong nasa si Jaro sompa-sompa. Song ilok minamay tuwero, sada silok pagarong, pagwe silok papuli. Molo tu sada pe silok hata, dihita sudah hula-hula, naung sunero hita pasaton hata nauli. Jadi sunon dihahang ginawin na siya punanyonan. Kupasa kami doon. Ternyata gali jalan orang. Jadi duluan nasal Sarima dua dia muna akalai nami awang baru nami. Kami tulang. Muna ritikan di sonoan dulu muna segala soba-soba. Jadi na berjulu si donon nami dua muna. Lakin nunga di pasahat akan tulang muna bau muna ima emenawar ludu gawa gatini paru buibir marludu madi hamuna agawion marludu madiku hamuraon karlumuwi ma sada ni rohai di hamuna lasa duton di partuon ni lain namion jadi siron nami dua muna didok na dua piri makoki baul-baul pakalongan pir mato di muna selu-luju madi hamuna jalan ni panganamotan. Matutu Raja Nami. Jadi akaleh kamang buru. Ison. Kami tulang. Nunga mar seringke tak kali sidi ulo muna si jala sompa-sompa. Jala nunga di bodoh hamu, atul hamu ma. Sobo dia perdalan ni dalan ni tengah meo. Ison hubuk kami dalan ni tengah kami. Ima ulos na gajang si Toro Ratu. Gajang mo barita gawi, gajang barita horas di hamuna. Di pudian nilai namion di hamuna nasa sumutol. Anak lau pasaton dalam ni kami kami wahami tu pamurun itu baik kau rumah kodang nahu partisi.
dono nami perjulu tu iboto nami do nama kabalu lain nami itu dono nami matu ho nunggu jalo ho ulas sakti tu ini nakin sian ulam dono nami matu ho itu saya di perlu itu mau pegang saur matu mau dono nami ada duka tunggu di lubu dari pasar tunggu harum pegang saur matu mai toku airi ngiri pauku patung pauku sa mau tu nama ini martono madu dalam ditang yang mulia kerajaan Nabi anggia matutu mencakup pada nak perpergian Nabi nuang ke kerajaan Nabi molotung kami kejo majalo bentang kasaro kami manop-manop bahwa kerajaan Nabi molotung orang marsau ke kerajaan Nabi ba uli jalalas marohamu nuang pe amang nabalo Nabi sa rojo kami manop-manop bahula Nabi tulang kami seluruh Nabi damang na ondang na ho partisi
Dihamu permusik ngami alaro galang-galang ya kabamurun namai kodok dah mau mulai omar dihamu berlalu boda nasalupa dihasa ngano indona nasabah hamu marhula-hula rohamu manabahami dibaik kau tangan nami berbunga-bunga dihutur dakar-dakar kadik-dik rohamu marsoba tuhami dibaik kamu tangan nami berbunga-bunga dohot hebek alani akawang baru akalai perjulu mahwa kami galang-galang munai hidup na dua-dua bagok nomor satu dulu nomor rupiah di dalam di sombong munai horas mahami hulu-hulu nama jalo juga dana madi hang buru nami nama kalian batu turun. jadi akalai kawang baru sidon nawi lunga pasat kami dalam di tangan kami doa munah di kemudian nilai namio disadani rohamunai masalah rohanami sadar rohamunah berkawin asal sebutol pinopar ni boru nami nagabi disialai magurang ma akan met ibur magurang kana met tupistan akan orang sekolah mulu tumado akan asal potan rokka dobe sedui berapa rokka mulu nong keriju do di pemerintah mana di perusahaan saya lebih dekat maka pangkat dinasida betul nabi Tuhan muna di hamuna akalai nabi do orang baru nabi penggeng sor madura hamu tulan nero siga dahuru hamu di dok na dua tipoin na tiang ni sopo tipo tiang ni rumah tipo amat dengan sopo nunga kejam tipo umur nilai namion tugu tipo nam ada tuga jang abadi umur nilai poso betul Tuhan muna saur-sauran nami masang hatan upas di situ dua ditang narumeris opun na borok idolok ni dua di pudian nilai namon kau pun nolongi situ bo anak mahamuriris boru borok dengan muna mai sahat saur dua betul pinat cukup kujur bago itu pini tapian di sudi hamuna nasa hasuhuton di pudian nilai namio pudia pe mangalaka na di huta nang nadi pagaratuan saya di sini hamuda dapota perseula betul sahat sulung satu botian satu 300 dohor dura lagi gula leleng mau magolu satu panggabian satu parhorasan saya tetong mah di dongani Tuhan betul kami mah Tuhan muna hata sudi pasu-pasu hata nauli hata ringan naung pinasahat nih dongat tubuh muna sudi amat teraja do inat tasori pada Tuhan muna aik marjula-jula inna marjula-jula syabadu jula-jula nih binatu dawu dia muna rasa tulu sudina kata nauli datangi yang do kapasuparu nang pinasahat nih hamuna amat nawar dongat tubuh boru kan lumbu besa kabulam na apu hamai martongan jauh betul ulon nami awang pada nami tinawai kio ina tupang hatan padam mamadiham situ kiolas pada umma tu sahatan
tong nung naik akaro asal nang tabuloko tetap pada bulan kemudian. Tapos ada marohata amanginang papahuhong bema asa martamian kita 135 saya datang berdua. Jalan Ganu nama gulu jalan Aborsea diau nasotu pamate ibana saleleng ni leleng na matang yang mahita horas manita saluhutna perjolo pasahata memang andita resort dohot para halado songoni mangruas ni hakai simamora madok turut berduka cita kusaluhut keluarga yang ditinggal honi Opu Darius Dulyon tuhatama mangapuli hamu saluhutna napungoy bison sohon hatan eri batang natar surat di 2 Korintus bidusada ayat tolu sahatu paupaton hijahaukan apul-apul di bagasan hapor suhon pinujima debata amani Tuhata Yesus Kristus ama para si roha si tutu jala debata si pangapul na sunurong ay diapuli dohami di bagasan saluhut hapor suhon nami asatarapul hami akadongan na di bagasan ragam ni hapor suhon hinorhon ni apul-apul na binabasa-basahon na debata Tuhan ido sahatna damanggay ng madulungan di bagasa Tuhata Yesus Kristus taat kapardosaon jalamulak mangulu naik ke surga laho mabahin manang paradehon inganan tuhita aka na porsea jala saluhut na hita na budi Dari kita terpujian satu.
inang situa nami. Sian kami keluarga besar Hakai Simamora. Di matang yang nami tu hamuna ulutupe adong marhite ede nang marhite hata pangabulio. Hata nami sian tonga-tongani huriat tai anggia matarapur hamuna tuak katikin nang roon tuhi pas namu na atau pasu-pasu mari hamuna ulau saur matua di bagas tikyo di hamu inang molotupe adong matarapatu pahuriat tai ima marhiti pangurupion di ulat tesadarion sen huriatta sen atas kita parhalado sang sawani nang seksi lang natuis lang nahuri inang irope natarapatu pahuriat tai sada honon nami masaunok kondisi tua-tua nama dokon otik si penitodi gudang si butong-butong so ni peta tarpatu huriat tahuria Hakai Simamora las marhamuna majakon bisa datang yang mahida tu madu nama huriat tai tuak katik kinang roon so ni mahata siapkan so ni pasat tamu Bapak Tuhan debata maho lauruar dohot lahu bongot olat nioro disaleleng nileleng amin ditutup batu. Buka pintu langsung. Habisun. Buru yang ketuba kalau turun asal yang yang kat nyoni buru tibo yang kat tibo. Ya, bantu ditarik ya. Tarik.
Suruh masuk di mana itu bagasan, suruh masuk di mana itu bagasan, suruh masuk di mana itu bagasan. Pwede nomor 350. Akana met-met ng akana balga, jong-jong di jolo ni habang saing. Jadi diuka mabukui, imabuku hangoluan. Gabe diuhumi maakanong matei, marguru tuna tersurat di bagasan bukui. Hobar tuna niula tagad dingoluna be. Jamin huta barat, siatano do permulaan di dagingmu, ikon mulak mai jolo gabetano, alai Tuhan debatado namano paho, doho Tuhan Yesus Kristus na palohoko, jala panguluhoko, doho to di parbadia, nama jauho Tuhan nguluan na sorasuda, ima mangaramoti orbu ni bakem, pai maro ari parpudi, ari haheheon na balgai, amen martangi yang mahita. Hodo debatana punahami, rodi sudengo lunami, mauliate hudo kami tuho, marningo sude akadenggan ni basam, akanaong nilehomu tudongan namyon, tagad dingo luna, saramoti jalatogu-togu mahami be pinoparra, rodi sude si sohotna, asalam sadar rohanami, mangihut toko, jalatotong di bagasan ias ni roha, pai maho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, lehom matodim dohot hatam, manogu-nogu hami, asa diramoti daging dohot todinami, dinama molus rura ni linggoman ni hamatianon, asa sahat hami, Tuhan ngoluan nasa leleng ni leleng na pinaradem, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Diduti maguse marede kita. Ale namanami dari berwagijang, sa pinagbadia makuarmu, sa Roma marajong, sa isang malomo ni roham di balong sona di berwagijang, leon makuhami sa dalawang makuan siyang hari, siya manusahan sa pagkasalami, idulog sa pinagbadia sa Tuhan. Amin. Asini roha ni Tuhan Yesus Kristus, dot holong ni roha di debata ama, dohot parsor nito di parbadia mama dongani hamu. Amin. Marede hita huhut madabutano mardongan hata nito. Sudah.
Apa kaya na? Diyos na ni ma kita sa lubuk na nabartukat tura jadi bung. Lubuk na makakulong kami tutong maulat juga. Al, belum tutup.